Ndabasuhuje kandi nabaha ikaze hano mu karere ka Rulindo. Hari icyo nshaka gusobanura kugira ngo ugisobanukirwe neza. Murabona aha hantu turi, uva Nyabugogo kugira ngo uhagere ni amafaranga 1000 cyonyine. Uturutse Nyabugogo direct. Murabizi ko amwe mu mavideo ngenda mbaha ntabwo njya ngira kubeshya muri njyewe, kuko n'ubundi iyo nkubeshye ukaza ukambaza ibyo nakubwiye bisa nkaho bitakunda, kuko nakubeshye nta nyungu ziba zirimo. Uvuye Nyabugogo ni amafaranga 1000 kugira ngo ugere muri iyi site tugiye kubazaniramo ibibanza. Bishatse kuvuga ngo hari uturere tugenda twegera umujyi wa Kigali kuruta uturere kuruta imirenge iri kuruta imirenge iri mu karere ka Gasabo. Wenda ibyo babasha kubisobanukirwa, kandi ni uturere twiza twemerewe guturwamo, hahandi waka icyangombwa bakakiguha nta bindi bibazo. Kuko nababajije numva icyangombwa kugira ngo gisohoke bisaba ngo ibyumweru nka 3 hano muri aka karere, kigahita gisohoka giguhagaze 330 gutyo maho. Nimba nibuka neza niko bansobanuriye. Murumva ko ari ahantu heza, muragenda mubona amakadasiteri menshi bamaze kuzuza. Reba nk'iriya iriho igishushanyo cya kindi nyine baguha branding y'aho ushaka kubaka. Ngira ngo murabona ko ari amazu mashyashya. Ni ahantu heza cyane, mbese nta hantu na hamwe nshobora kukujyana mbona ko ari risike. Hariya hejuru ku bahazi, hariya ni Jali. Hariya ni Jali, mbese ku bazi Jali, hariya ni Jali. Murabizi ko uhita umanuka uhita ugera mu mujyi mu buryo bworoshye cyane. Rero nkaba ngiye kuhakuzanira ibibanza biri mu masite, biri mu buryo bugiye butandukanye bw'amafaranga, ariko hari nka shuwadiro y'ikibanza nabonyeyo gihagaze 5,500,000. Ni igitangaza, kuko ibibanza biri hano byose biri muri 10,12, ibya makeya bikaba 8,000,000. Ariko iyo shuwadiro ndagira ngo muze kuyitaho. Ni umuntu wifiteyo ikibazo gisa nkaho gikomeye, kuko arashaka amafaranga cyane. Murabona ko ni ahantu hatuwe cyane. Muraza kubona aya mavideo ngiye kuyakora ari nkangahe, muze kuyakurikira. Ni ahantu hatuwe cyane pe, ni mu makadasiteri, ngira ngo muri kubibona. No hepfo hariya ni amakadasiteri. Iki kibanza cyo gihagaze 8,000,000. Gihagaze 8,000,000. Ushobora kuza ukakigura ukagitura nta bibazo birimo. Harya ahangaha turi mu hehe? Turi muri he bya nyabyo? Turi mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Murambi, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Rebero. Ni muri site. Aha hantu rero muri kubona hariya nabayeretse ni Jali. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza gutura, tukaguhaguha ikibanza gicukumbuye, cya kibanza cya makeya. Mbese nabagiye mbabwira ko nta hantu na hamwe tudashobora kugera ngo tuhabazanire diru irenze izindi diru. Nk'icyo kibanza cya 5,500,000, ni ukuri ntabwo kiri bumare iminsi 5 kikiri ku isoko, kuko nyiracyo afite ikibazo, afite impamvu ari kukigurisha. Ni ibibanza rero bigiye bikase biteye brone. Ni ibibanza uhita wakira ibyangombwa bagahita babiguha kubaka. Ni hantu uba wegereye umujyi wa Kigali neza. Ni hantu ingendo zikorohera kuva i Kigali uza utaha hano. Murabona ni karitsiye ituwe neza, ni karitsiye mbese njye numiwe. Nakomeje kuyigenda. Nimba wifuza kuzasura aha hantu, ngwino uzahasure. Aha hantu haratuwe cyane. Iyi video mfashe, ndakeka uri buze kuyireba araza gusobanukirwamo byinshi kuri aha hantu tuvuze. Reka tubashimire rero kuba mudukurikira, mbibutsa yuko iyi ari Bumbogo Real Estate, igenda ibagerera ahantu hagiye hatandukanye, ibaha amakuru yaho y'ibijyanye n'amazu n'ibibanza.
inzu y'aha ngaha iri guhagarara miliyoni 30, mwumve ahantu ibintu urwego biba bigezeho, kandi ari akarere twavuga ko katari mu mujyi wa Kigali. Ntabwo uturere twose ariko ngo ari intara, no, hari umuntu utuye aha ngaha utuye neza kurusha umuntu utuye mu karere ka Gasabo, utuye n'ahantu hahenze muri karitsiye nziza ya VIP. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.